Подписаться кнопкасын басып, жана ошондой эле жанындагы коңгуроону басып, элге кызмат кылууга салымыңызды кошуңуз. Mına kozlar yanvardın 22'sinden baştalgan. Bugün 26 fevral. Sərsi kozlar mına. Muzakarimden keyin Qo'chqorning baldari mına. Nağlar. Hariyet ortasını tasıp dur. Mına şokoladный var özünün kızıl Qo'chqorning baldarından. Ana qozu жаңа жылдан алдың туылған, декабрьдің ақырында 2 чоңы бар. Мына bitті жайдары қой бар еді, мына жайдары қозы. Мына қозылар. Пысчақ өткір өрсе кейін. Мына өткір, бияқа өткір. Mına qozu bugün tuğulup dur, enesi ketdi sağır. Jaytqa, mına qozular. Allah xalasa. Martqa bular qo'shiladi enesiga. Sarsi qozular. Mına. Muzakarimdan keyin Qo'chqorning baldari mına ular tushganda. Mına. Mına. Kozlar. Mına moyunda cüyorlar egizler. Üssü. Mına kozunu çıkar beka. Hıt. Hıt. Mına birinci çıkıp tuğulgan kozu yanvardın 22'sinde boz kozu. Kaç dur. Mına kızıl kozlar. Mına kozunu, enesini Tajikistandan aldım ede, жақсы қой екен, қылшық. Qo'chqori kelishmeptir, jaydari tuğuldu. Bular özüzün Qo'chqorlardan qochqan. Muzakarimdan keyin Qo'chqordan qochqan. Mına. Sərsi kozlar. Mına keche bugungi tuğulganlar. Mına qara qoz, yani baxshina qoz. Mına qashqa. Mına şokoladniylar.
Мына алам егіздің пайы. Өткенде бір айтқанмын. Бір қой өлік туды деп ошоға алдырып қойған елем. Егіздің пайы қозы ушыл. Мына шоколадный мақсат әке. Бізде уже мынантып чылтап ала баштады. Көк жеп қойлар кичине чылтақла баштады. Мына қара қозылар, қочқор. Қочқарчик. Қочқарчик, мына алам қочқор. Мына қозы ырғачы. Мына соның қозыларын, бұлам ырғачы. Бір қозылар ұшылар, құда қаласа, төл бүтіп қалды, бір екі-үш өле қалды. Бортқа қойылған ақшалар! Чоң ұтыштар!